So much bwana governor. Itondo gutiri investment igi andu magika ya goro ta ya gutwara ciana thukuru. Na batu jokerie waziri witu Margaret Gatho na chief officer wake tona ni makoroto na passion ya gutigira project ino ni atuika successful. Gutiri hindi uko tokoina gaps anywhere as far as this program is concerned. So thank you so much. You are doing a good job. Kirata gatuma turathimwo muno gukunyiri tukiuma gukurira turige kinya kuma. Muno ona tifarafara iria twakocia twakite tondu farafara ni icoka igathii na mai. Ta uhoro wao ko tutwaite ciana thukuru na igathoma na igatuika andu a take over kuma kuri uria tureka. Ndigendo kwariria aciari ndaike imwe ndimere mwina jukumu nene ya kurumirira ciana nigetha mutigire ni cia thoma. Tondu tika undu kahuthu uhoro wa kurumirira mwana nigetha atuike mundu, it is not easy. Na ciana ni nyumba na mithemba mingi nigetha mundu athierore mwana wake. Kuri mwana umbitwo na ndoro uguo kumucenjia no kunyita hanini uguo kuhinya nona mundu akiumba kanyamu na ndoro uri omba uguo gako gagituika agucuraga kagombe gako gakioneka ni kaumira kagombe. Kuri mwana umbitwo uguo ungicenjia so easily atonda gukunogia. Kuri ungi nake umbitwo ta muti ni akwenda chizo nigetha umuichuhie guichuhia nigetha ariumira riu kanyamu kare ukwendaga guichuhia na hindi ore chiuna ni ukwiringa twara ndogichuhia urumuti ucio ni ukuharagana ugatuka kiro kwenda kuruta gitina uma. Kuri kana kage nako kombitwo ta ihiga niko munga na ni omura wamona kuri hindi ukumona marutete mwakio na no akwire kiundu kuria muci uriguo ni urarauga. Hari kana gaitagwo Wambui gagutukaretwo ni kwirwo ni nyina Wambui ni guthii githii tha ututware bebe githii uthithie bebe tha 10 nicio tukuria ngima gakira nyina we mamu ni githii wendete twere githii wikite atia wendete ni kuga ko ni kwenda guthii githii wike atia wenda guthii. Ciana ni icio ithatu na micii itu ni kuo kuri kana gagwaku karitu muno na kaumite ndoi mwena uyu ungi no ni kindu kiritu na niko ni kararirie bahati karega na scholarship guku kwa governor ugi karekereria ni kuga ndunaruta wira waku ria kwagiri na cio ciana mundu amenye opportunity ino ndionekaga maita maingi kwani na ciana ingi nyingi muno no we niwe wathurirwo. So make sure you make use of this opportunity. Gutigatuike woka scholarship ine ya governor na ndunahota ku make use of it. Ndunahota guthie kundu gwitwo university. Make use of it. Tondu ni no gukorwo kuri mahitia manene muno mundu a sponsor to guo acoke age gukinya level tondu gutira sponsor mundu utari bright. Urerwo bright and needy. Nikuwa you are bright. You can become anything that you want. Uguo ni wega uto muthi gukitwo bwana waziri ati kurumirirwo kuoneke mundu aragiteki. Ciana ici na skwehana atia. Nigetha mundu ndokirithi arorwo ni kikira muria nigetha batio. Tondu mbere ya uke kwa governor wari needy. You are needy as a child. No woyo ni governor oro watuika needy ni wathirire. You are no longer needy. Uguo nduri hindi ungigwatia kuria thukuru gati ura perform tondu uri needy. No, you are not. Utikana kae koka ati koetwo ni governor niwe muciari wako riu thukuru acoke atuike ni needy. There is nothing like that. You are not needy. No kori ngina ringi utaranite maundu maku wega. Uguo ndigukenda ukiruta hotuba nene ngoda kuga thank you so much nundu wa igongona riri. Muthie muthome, we are proud of you. Most of you are doing quite well. We are following up. Aria maina issues
kuja ona waziri, kuja ona chief officer, kuja ona governor, ona MCA wa area yako, ona church leader, ona kiongozi yeyote ama mtu yeyote ambaye unafikiria anaweza kukusaidia, so that you make use of this opportunity. Ogwo governor ni ndaora ciana ndona njikaru wega, ogwo physically to ngithomithitie kahinda karaihu. Ciana ire na mawathe ma muthemba wa meciria ni cionekaga tondu ringi mundu ni aroneka ore igite njuiri, ndona njuiri ikaire ta njuiri ngitara iri njuiri njega, ndona njuiri kept well. Ona ndona iri tu nako kuri mundu withondekete athondekete ta mwana wa thukuru, nigetha ndwaikorwo ikaire ta kindu andu matakwenda kuna. So I think we are doing well. The parents also look good. County ni ndwarithie wega ni governor, na ithuĩ ta county assembly tuguthi na mbere na kunyitira governor witu nigetha ahota gutuhe services iria ciagiriire. Ni muraigua kundu kungi bara irikuo cia counties ta neighbors aitu metagwo Meru, ati andu no gucira maracira, andu no kurwa mararwa, na ni mahetwo wira na wananchi mathi marutire wananchi. Sisi tumekataa hiyo na tumesema governor tuonererie njira na ithuĩ tumunyite mbaru na nituthiite wega sofa. Riu ngwenda ithuothe twiharirie turugame nigetha twite governor witu oke atwe hotuba yake. Karibu sana. 1 2 3. Karibu sana governor, tuongee na wanafunzi na wazazi. Ni wega muno mwalimu. Thank you. Kanyugo. Deputy governor witu mheshimiwa Kenanire, naigua no uretetera no urekanyira, umenye andu aya ti ahuthu, ano mugukionana na Wanguku na aciange riu wibange we ebange ki no ndawa aya no ki aya no mari kuguna kana tiguo. Mheshimiwa witu tiwe majority leader, niwe mheshimiwa Kanyugo, mheshimiwa wa itura ni amugeithia mundu wa Kiragu. Twina waziri witu Margaret, chairman wa Elimu Fund na board member na officers akwa, aciari na wanafunzi wangu, hamjambo. Hamjambo tena. Karibuni Nyeri na poleni kwa baridi. Sidio? Baridi ni ukite. Ino yukite gatugia, ona ni ona ndina kabuti. Na no nduo ndirera andu ati ni ratonya gatonya thiini itutonyete uria thirikari eno iratutonya. Kana tiguo. Now, leo tuko hapa kwa sababu ya very important exercise. Katika yale mambo yote Nyeri County mimi nitakuwa nimefanya kwa